Predstavlja vam Zvezda BG TV. Kapiteni reprezentacija će čitati poruku na svojih timova. I u skladu sa pravilima pokazujete poštovanje prema svojim protivnicima i sudijama. Hvala. Kapiten Hrvatske Dario Srna. Svečano izjavljujemo da ćemo pokazati fair ponašanje i solidarnost. Kako danas, tako i u buduće na terenu i van terena. Ovo su sloganu, people fair play i kažemo. Moja igra je fair play. Hvala obojici kapitena. Protokolarni deo pred intoniranje himne je okončan, a sada himne. Sada vas molim da pozdravite himnu Hrvatske. Molimo vas da pozdravite himnu Republike Srbije. Ne sjećam se da je nekada bila ovakva buka za vreme intoniranje obe himne. Kao i obično, reprezentativci Srbije su aplaudirali himni protivnika. Evo, za koji trenutak i sastava timova. Nije bilo tu mnogo iznenađenja, možda čak malo više u sastavu reprezentacije Hrvatske. Dakle, reprezentacija Srbije u ovaj meč ulazi sa pozicije 3, zaostaje 9 bodova za Hrvatskom koja je na mestu 2. I postoji samo teoretska mogućnost da ode u doigravanje za svetsko prvenstvo, a to je da Srbija dobije sva 3 meča, da Hrvatska izgubi sva 3 susreta do kraja. Dakle, reprezentacija Srbije večeras u sastavu na golu Vladimir Stojković, u zadnjoj liniji kapiten Ivanović, Subotić, Nastasić i Kolarov. Ispred njih Fejsa i Nemanja Matić koji se u reprezentaciju vraća posle 10 meseci i večeras igra prvi takmičarski meč za reprezentaciju Srbije. Potom po desnoj strani Tošić, levo Marković, najbolji strelac reprezentacije u ovim kvalifikacijama Filip Đuričić iza Aleksandra Mitrovića. U sastavu nema nekoliko imena, povređen je Basta, izostaju Ignjovski, Rajković, Kuzmanović, Brkić takođe izostaje zbog povrede. Glavni sudija meča je 38-godišnji doktor prava Nemac Felix Brih.
nismo imali sreće u mečevima kojima je sudio srpskim klubovima i reprezentacijama. S druge strane, Hrvatska je uvek pobeđivala na utakmicama koje je vodio Felix Briga. Što se tiče reprezentacije Hrvatske, njihov najveći izostanak Ivana Strinića na poziciji levog beka, gde će prinudno prvi put u karijeri biti Dejan Lovren, a tu pored njega u zadnjoj liniji Šimunić, Crna, Ćorluka i Pletikosa na golu. Ispred Vukojević, Modrić, tu su još Rakitić, Eduardo, Olić i Mandžukić. Iznenađenje je ulazak u startnu postavu Eduarda, najboljeg aktivnog strelca hrvatske reprezentacije, da Eduardo sigurno neće. Tim trenutno 8. na FIFInoj rang listi, ova ekipa samo jedan poraz u ovim kvalifikacijama, Srbija 4. Početni udarac izveli su reprezentativci Srbije koji igraju crvenim dresovima i napadaju sa leve na desnu stranu.